glavnom nacionalnom mas mediju na zapadu. Čovjek je naletao na cenzuru, iako je on trebao da bude jedan od njihovih. Josef Bodanski, dugogodišnji eminentni stručnjak za terorizam, koji je radio dugo godina za republikanski komitet u Senatu američkom, u Kongresu američkom, tvrdio i tvrdi dan danas. Čovjek koji se bavi poverljivim informacijama, retko možete nađete njegovu fotografiju bilo gde. Inače je Jevrejin, ali i američki Jevrejin, tvrdi da je nekoliko stotina samo, i to u nižim nekoliko stotina, kako se kaže, znači 200, 300, 400 ljudi je pogubljeno u julu 1995. godine u Srebrenici. I opet, niko od njih ne govori ko je to uradio, zato što mi dan danas nemamo nikoga izuzev jednog čoveka koji je u Haškom tribunalu pravosnažno osuđen za direktno, neposredno učešće u zločinima u Srebrenici. Možda ste čuli za tog čoveka, on se zove Dražen Erdemović. Čuli ste verovatno za njega, on je navodno priznao, to jest navodno, on jeste priznao pred Haškim tribunalom da je učestvovao u pogubljenju nekih 1000 do 1200 ljudi. Stvar je o tome što je on postao ključni svedok Haškog tribunala vezano za Srebrenicu, dobio je zamenu identiteta, novo ime, preseljenje u zapadnu državu i za učešće, gde je on sam rekao da je sam ubio možda 100 do 200 ljudi, dobio je 5 godina zatvora i naravno računalo mu se to dok je trajao suđenje, tako da praktično skoro uopšte nije proveo vreme u zatvoru. A za uzvrat, on svedoči kad god ima neki proces vezan za Srebrenicu u Haškom tribunalu, on je do sad dao recimo 7-8 različitih verzija od toga što se desilo. Ono što je ključ, Dražen Erdemović, jedan jedini koga su osudili neposredno učešće po njegovom svedočenju, on čak nije ni Srbin. On je Hrvat. On je Hrvat iz okoline Tuzle. I to je čovek koji ima vrlo zanimljivu karijeru. Znači, on se borio na sve 3 strane tokom rata u Bosni i Hercegovini. Znači, od HVO do armije BiH, pa onda Republike Srpske. I to u 10. diverzantskom odredu, takozvanom, u kojem je navodno počinio ta zlodela, a za koji apsolutno nije dokazano da je ikad bio u lancu komande Vojske Republike Srpske, više nacionalna jedinica gde je bilo i Hrvata, i muslimana, i Slovenaca, a i Srba. Znači, to je čovek na čim se svedočenjima, potpuno nepouzdanim i kontradiktornim, čovjek koji nije ni etnički Srbin, se zasniva ključ onog što Haški tribunal zovu dokazi da su Srbi počinili takozvani genocid u Srebrenici 1995. godine. Sad, nemamo mi toliko vremena da možemo da idemo kroz sve ono što se zna do sada i što je utvrđeno, ali hoću i mislim da sam vam izneo ukratko neku suštinu zašto apsolutno ne treba verovati ovoj priči, pogotovo što se na svaki način, to ste verovatno primetili u našim medijima, se sprečava da se vodi debata na tu temu. Znači, vi ne možete na nacionalnim medijima kao što je Radio Televizija Srbije da imate jednu debatu o tome da se suočavaju činjenice, šta se desilo, šta se nije desilo. Ove godine su najzad na RTS-u 12. jula pustili norveški film, dokumentarni film o Srebrenici, gde je musliman narator i muslimani su tu glavni, ajde kažemo, zvezde tog filma, koji oni sami dovode u sumnju zvaničnu priču i koji kažu da je najkrivlji, da je glavni krivac za Srebrenicu Alija Izetbegović. Znači, ukratko, Srebrenica je nešto što treba da se razotkrije, što treba da se raskrinka, zato što je Srebrenica političko oruđe u rukama onih koji žele da svedu Srbiju na predkumanovske granice, koji žele da ugase Republiku Srpsku i koji žele da nam nametnu stalni kompleks krivice kako bi nas stavili pod permanentnu kontrolu, neku vrstu nove turske okupacije. Zato je Srebrenica važna. Toliko za sad. Hvala.